Hello everybody. Dumelang barati le barotloetse ba ga Maxy KhoiSan ene mmagauta ka sebelebele. Moalebe wa bantsa bua la gagwe. Ba gaetsho. Rotlhe mo tsamaong ya rona matsholo a rona ka ditsela tse di farologaneng. Go gongwe re kile ra thuwa dipelo, ra kgagola kwa maikutlo, ra disappointiwa, ra utlwisiwa botlhoko ke bangwe. A mme a go ra gore mo nakong ya gompieno morago ga ditiragalo tse di botlhoko tseo a go ra gore jaanong botshelo jwa gago o bo latlhelele o bo tshela ka itlhobogo o bo tshela makgwakgwa ebile o sa bo tshelele mo sethong hela ka gore wa re botshelo ba go bukile ba sengwa ke bangwe ko morago. Nya ke a gana ba gaetsho modimo teng mo neele botshelo ba gago o nne le tsholofelo mo tumelong ya gore modimo tla baakanya tsotlhe mme botshelo ba go ba ntshwafadiwa wa rata le wena wa bulegelwa ke botshelo wa nna le masogo le matlhogono tsotlhe tse ne di go lebagane wa di bona a re tieng mo moeng re tieng mo tumelong until we meet again.